Hello friends, voice video thar leiin long dengan ya. Voice ai video chu Israel le Palestine hai Buoina. Tu ta fe me hi intikan thoka intranam inga mansul nung lâwm ta. Di 1896 an thong su tran dengan tu ta latest sena explanation marin kong tho dengan ni. Kathingen lang kata anti no na lâwm ani chun comment khan in commenting ani. Israel le Palestine hai Buoina hi so tak alo fe ta inga mana ansul nung leiin trana mana tu ta present a fe make an Buoina hi leiin mani ti he voisuneng sui lang dengan ya alat thing pato ba sa khona chan than tap tak chun sa khon leiang tu ka wen chan da mani ti nan suya amiruk sai hol chung no ne inga mani 19 history zong a suin 1896 an thaweng sui chan dengan ya film kurta jik tak le video hi chip chir tak alo endingin viewers sai gong hem sa cheu ani masa taka 1896 kum khan Theodor Hezrel, Austro-Hungarian journalist chun movement pakhat Zionism ti movement ti mingchoyan movement political movement alowin din suka ti hi thiltum tak chu Jews hai khun separate country rambung rang big neitum na leya hi movement hi Theodor Hezrel chun ahung musuka ni 1896 Zionism movement ti tutharani no a 1870 ta dei khan Paul Tren khat lovers of Zion ti mingchoin Israel ta dinga aran bika ram solsuk tuma malola anum de anta hi leiin 1881 khan Jews me pui hai tam tak Palestine rama permanent settlement hun nge tak lo ju khurnu ding lein Lawinson luten arama lo ju chenglok anum ta de ani Inglia Palestine ram hi anjuk thlang khera mana ai ti chun Palestine ram hi Jews sai ta ding le Palestine mi hai ta dinga hun poimo takal mun thinglim Jerusalem an ta dinga sa khun tinga mun thinglim takal hun poimo takal leiin an dit ve leya hi lai loin pem lut an ne dei anta abul chun Palestine ramana Israel alaping no ani hinglai hin 1881 borvel khan Gaza Israel West Bank ti ala no areng khun khunglai Middle East khun tutaka an Buoina sum taku Palestine ti ako alani ani chuchu Palestine ram khu Ottoman Empire ro rel na hnuya an Ottoman Empire ro rel na hnui chun Jews Muslim Christian in rem takin an reng en hun khatin Palestine ram kun an leng ani chuchum je tak chu Israel ti arhani nala no ani chu chunglai hun chu nanon inglia in rem taka an lo tu hinan bui ta mai ti chun suksui tile chunglai hun chu Ottoman Empire in ro rel hnuya num lai chun in rem takin an mipui khom an na thlom leiin population zala thlom leile aramalin si asunga mipui thlom ti chaw an la ni le in rem taka khom an la ni el thei ani 1915 kum World War 1 in do pui pakhat na British French Arab revolutionists le Ottoman Empire highlight in do na uma hingun lai hin British hai chun varver vek takin chalak takin or Arab revolutionists hai kuma Ottoman Empire hai do na hin mitrang puyun la arhan pilin Arab ta di Palestine hunahin ram pengkan ti cheu anti peka chu ang boksun British hai bokhin Israel hai kuma thangpui kan ti chewa arhan pilin Palestine hunahin in ta dingin ram kan pek ding cheu anti ani British hai Jews hai kuma iglia arhan pila Palestine ram pengkan ti cheu anti amana ai ti chun asan suyeitile American rama Israel me pui hai lai khun Jews me pui hai la ya an politics role antum lei ani American politics khun British hain British politics could unlow role tum leya hingang thang puina vervek taka thutim na he Jews me pui hai ko ma thu unlow team ani World War 1 ahung zauta ai do pui pa khatna chutaka chun Ottoman Empire hai an king tak hai British an king tak hai anung chau tange ya ingam thilung e chun British the French hai in aruk taka thu phi ru kan i lo nei Palestine rampo pokchu British hai thu loya ahung tangal ani 1918 to 1948 sung pokchu Palestine rambi British hai thu loya ta charchara 1940 sung bor ver lai khan German sipai Hitler in thu political power ahun nei tran tungkha ahun ino tapeya hi kum vekhin I Jews me pui hai tam tak pu Hitler hin ahun suk chimi tran tape ani Europe continent sung po pu Hitler thunoya ahun tran tapeya chu lei chun Jews me pui tam tak hai chu Palestine rama antlandara or America rama khun ralhlanin Jews me pui hai chu anu ta ani abul chun atir chun
Palestine British High chun Jews me pui hung klan dar Hitler in a hung no dar hai chu an lo exepa an lo la lu ta an ram sunga chun amiro chun so no te nunga Jews me pui hai chu British High chun an lo dang ta ani Palestine ram chun an lu tir nom ta no ani chuzule in zom chun Jews me pui hai chun Israel movement Israel nationalist movement ti ahung suk tung ta pe ani Palestine rama kon 1940 sung velin Palestine high vek Palestine rama vek an ni ngên Palestine nationalist movement ti ahung ping suk no ta a Anglia Palestine nationalist movement ahung ping suk ka mai te chun aran pilin Palestine mi hain Palestine rama hin an ni biga ram nei na lungrel ahung ping ta Anglia man nei te chun Palestine ram British high op ani leiin an kha den thu nei te nolen India in British high India British in op ang dewa in ngai le te mo British in India op ang dewen Palestine mi hai ko British op noya uman ni leiin Palestine nationalist movement ahung ping pha da ani Palestine nationalist movement ahung sok ta phing chun British han tin man tia kenin hing in chukan thei ta no dingani hing in chu in thei ta no ne ei thei ta no dingani suksan a leitiu anta dinga ram khoina partition Palestine mi hai ta dinga ram pek na Jews me pui hai ram Jews me pui hai ta dinga ram pek na hi UN United Nations ku ta in hadaita ai ni ta suka leitiu ti in hi kum vekin an suk ta ani British side chu chunga UN in ram hung khai dar pe ta chun tu ta mun poimo ta gal Jews Muslim Christian hai na mun khu UN chun hing in ti anta hi lai mun poimo ta gal mun khata an na mun hi international control no ya umro se anti anta chungam ko fe pe chun Jews hai chun UN to so 57% ram a khoi chu lungo an lung o ema lungoi takinan poma chu le in zom chun 1948 khan Jerusalem Israel ti hung ping suk ta chau ane chunga UN in ram ahung khoi chu hi plan hi dan hi Arab in zom khom hai chun an lung ti tano a an lung ni tano a hi le in zom chun hi thil raman khoi dan hi British high an colonial power an suk zau tum naleya British high thurel ani ti in Arab mi pu hai chan lung oi tan wa chu le in zom chum Arab mi pu hai chan pindo an hung rot ta 1948 khan fast Israeli Arab war ti hung suk ta ani hi indo hin rambung pangane ka tamin Israel Jews ram thar lok Jews mi pu hai raman mu thar lok Israel chu an beita chu an be na chun hang an pe tele Jews me puha chuning tina man lo tia is Hitler in pu Hitler ami sok ta zek nung athino po dam ta hlom ti chawei ei thor rak no chun chu hi hin chawi ta ing tik lai khom tho ta no mani tu ta in do hin he na ei chang no ani chun Jews Israel ti hi chatuna ding aral ta ding ani anti lein lungrila na sataka in singsa in yarap rambung panga in zom khom in Israel hlom ti chau chu an dawa amir u chu wang nei tlak takin mak takalen hi in do hin fast Israeli Arab war 1948 hin Israel hin nena anchang ani British high and UN high kuta in nana leitiu Palestine le Jews mi pui hai ta dinga ram khoi dar na chung chang UN chung in nana leitiu atia an suk san nung chun UN chun nasa takina ngai tu ta Palestine ram exam pe ngai ta Jews hai ta ding ram exam khoi ta ti an ngai tu ta 1947 kum khan UN chun hing ram khoi ta ani Jews mi pui hai ta ding 57% ram apeka Palestine Arab Palestine hai ta ding 43% chawram apek ta ani Palestine mi pui ta ding chun lungoi na aum ta no reng ani hitakan thokin ning suita nei tele Palestine ram lo nei tu masahai Jews mi pui hai anungin ral tanan hunga Jews mi pui hai ta ding 57% ram an khoya alo masahai ram nei tu hai Palestine hai 43% chawram an khoi ta lehin lungoi no na ahungin tran ta pe ane ma ding en pe ding ani inga masuk ti chu 1949 kumin fast Israeli war 1948 chong top tangya Israel han nena an changa hindo hin hitaka thiltung poimo takal chu UN in rama khoi chuza chu Palestine in changa ta chuza chu Israel as Arab Jews in changa ta ti khan 43% Arab hai changa khan Israel in nena an chang laikan kha 43 su khan Israel han ram an junei ta sa pe ani chum je Palestine hai chu an ram nei chu anung chan ta pe ti na ani chu hmasa ram lo nei no hai ram lo nei hai kha tu ting in the one hung thot laikan
ram an chan lin ta pe ane tuta Gaza ai ti khu Egypt no ya hong lu ta West Bank kai ti khu Jordan no ya hong ta ane chu zo chu ni matlung pe ane ti le chu in do thil tlung lei chun more than 7 lakhs noi sare chung Palestine mi hai chu ral thlan in an hong ta Palestine ram Gaza ram an hong suk san ta ane hi thil hi 1948 Palestine Exodus ti in history juna zik bokani 1967 hin a second Arab Israeli war no ka chutak hom suninga metlunga Israel ha nena an chang no ka hitaka an nena changa hin a hmasa ka fast Israeli war anram lak neka lin kha anung lak ta pe ani tuta Gaza 80 West Bank 80 chau khom nitalawin Palestine del 2 Egypt khom khu jiusai thun hoya ahungum ta ane second Israeli war zo hin an chan lin ta pe tina ani chu raman nei tano ang thluk tina ani chu Palestine hai ta ding chun Palestine hai chan cho sitalom lom de chunga ram nei laleme ti ti an be se na la ya khan an ram nei sun khomanung chan ta pe in Israel hai ku ma chun chule in som chun 1964 khan PLO Palestine Liberation Organizations ti hong ping suk ta pha hil ani ingamana Palestine PLO hong suk hnunga thilung en nok pe Palestine Liberation Organization PLO atira thiltum chu silai le hrim manga mani ram mukir nok ding hi athiltum taklin takania chu zawa Israel ti ming reng ti hi sukchimit fonga that chimit fong hi athiltum lin tak ani bok ani hilai hin US le Israel ta ding chun ramhnu mi pol indin ani ti angai na anung nei tapei ani diktaka ding chun PLO hi mit dang kidang ai ending chun bani dan taka sarkar dan taka mani ramhu kir nok dinga Liberations Organization indin ani ti ei mutheya amiru chukidang ai en rogani chun ramhnui mithil tho anga endana umbokani nangkhom endan dan lo ngai turole PLO ha itran dingam itran no ding ti chu nangle na lowin ngai turole 1979 kum han Israel le Egypt kara in remna in big na chlun tling ta hi in remna hin Egypt chun Israel hi rambung in dik tak ani ti in apom theita churul ro chun Israel khomin in dona alo law Egypt peninsula po khu Egypt hai ku ma apet ki 1992 khan Yitzhak Rabin Israel Prime Minister thunei theita gal chun PLO hi help all ani no ti in alo kum ta ani chule in zom chun 1993 Oslo Accord vawikhat na ding in Palestine le Israel chun in big na in remna an nei ta ani 1994 Palestine sarkar vawikhat na ding an tung ding ahong lita ani hi in remna Oslo Accord in remna ra songe ani ti cha ching ta ken ezum muthe ani hi chana hin West Bank hin Israel ha chun tam taka mun an lo khur ta permanent settlement tam tak khamen an lo nei anta West Bank ti chung chang he me pen nei lan chu no ding ani West Bank hu mun pathuma trading in Israel Prime Minister le Palestine sarkar sunan remti ta West Bank hu pathuma trade in Circle A sumpu hi Palestine sarkar en rorelata Circle B sumpu chu Israel Palestine in unreal kop ding an asan chu Israel hai le Palestine hai mun khata anum na ani lekhun Israel le Palestine sarkar en anop de ding ani number 3 C area ku Israel hai begin anian holding ani Yitzhak Rabin Israel Prime Minister til thot hei tagal chu Jews extremist hain anlo lambun thuta silai mangin amuna sport that anlo kap ta thutel ani England kap luma mai te chun Jews Prime Minister Yitzhak Rabin hi Gandhiji anga ideology fepol Englandam Jews na pui hai chun hingin an ti ni Englandam ram hi Palestine hai le khoin Palestine hai le in rem takin ro rele ta ti in mani big nei na lein an Prime Minister Yitzhak Rabin chu mithatagal ani leiin Jews extremist hain anthat ani 1987 tadai khan Islamic ha in zom khomin PLO ha hi an tharau mi bikani ingleya ingrem na daman sima hinga ramham khoi vela mana danang takan chang vela mana tilein Hamas pol anin dina chu Hamas ai chu ramnoi mi ti thei ang thlokan ni PLO hai ngai dan le Israel hai ngai dan an thok khomin
Hamas group anin dina Hamas ai thil tum takal chu Israel hai suk chimit vong ding hi an thil tum lin tak ahung ni ta ani hi anil no di mani tu ta Israel hai buina chok suk tu iti me ki Palestine le Israel hai buina background history choice so thatawa tu hin tu ta present situations current situations make us una 7 May in tran tu kha suita ngai dele 7 May khan is Jerusalem a protester Palestine for protester hai train kha chu civil hai bui tu da chu lunga in dek na buina protester hai lai lunga chu buina chu sipai hai in sukre dinga an ban wala na chun buina chu sipai hai le jona so sang ta pe ya police hai chun 10 May khan Palestine hai pathin big na an mun thing lem ta ka police hai Israel police hai chun voitam tak chulai mun chu sok sanding in thun lo in su ta amirok chu Palestine hai chun thu oi lo takin an pathinan la big zinga hi lai municipal hai chun nang run ta thutela Palestine mi pui hai chun Israel sipai hai chun lunga lo dengin an ni gong kara chun mosa Palestine hai le Israel sipai hai chu I Buoina an gong kara chun hong klung ta pe ani chule in zom chun Hamas ta hai chun Israel hai kum hingen an ti ne Musa kan mi pui hai khalo in su rolo to buit na ro an no chun rocket kanung kap dingane e ti na ding Gaza an to rocket kanung kap dingane anti chana anung kap chan an ta chu do le na ding chun Israel hai komin missile an kap chan an ta kha khachen khan sin la Israel hai buina chu a video ko husinga antik nona explanation antik nona lo pal chun comment box kan thata kena inhong jiking ni sin la kim nona lo palani chun vawikhat thona ni leiin ngai thiemna ka ngên sangal ani khachen khani ro se kalomi next video Israel hai dome apawar atha jile in tianga thil tho them ti hi Israel dome iron dome ti kho next video I am suklang no ngene kalomi tulor journal thil tu ai po